ngikum gi bahayeng bahasem jong ulet dami hi paya papen ngidap daga mesim gajing snokya ba mesim gajing snosi habang yo I badon katuk ni kiriu simet kibla sim kabu ban pendon kambakla ya ke kerteng jong ulet dami hi paya papen da ka ba shoot ya kayeng kasem jongi bat upload hapo social media bagani gajing le jongki kalong kabakta sikadai ya kayeng kasem jongi ti kumtangi kerpat ya kinu giriu simet lene ya ki parolong banang ne syakmat pinombit ban penmi ya ki video lene ya ki dor jong ubalakhlat no klem na ya jingbit nangi kum kayeng kasem baladang ilam badon ki bakum kini ngikum kayeng kasem ngile ya ka badon kam kat kum ka ai ngiker paru ya bla upload ya kandi ka video hapo YouTube bong so bha ban delete no ya ka kublesi bon.